especial. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida de una vida de dolor para una vida de amor y cubre mi gozo. Oh sí, damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va me queda cerca vos. Contigo nada más do chico amor. Aí estamos, dame amigo em mim, que más digo amor. Mi alma está sediente, vivo espíritu fiel, me por viva sin ye. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y va quitar mi tristeza y cambié de alegría. Nunca me que separar por ti amor y por calor. Jesús bota mi gozo. Oh sí, la bota Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. La bota Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va me queda cerca vos. Contigo nada más do chico amor. La bota Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. La bota Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. La bota Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. La bota Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Mi Jesús, mi Señor, de mi corazón. Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu. Sarabá.
alabado, Senhor. Glorificado no nome santo, Jeová. Abota todo poderoso, Jeová. Oh, bota maravilhoso, oh Deus de glória. Abota digno de tua glória e honra e alabança. Glorificado no nome santo, Jeová de glória. Oh, Jeová de glória, no momento aqui, nos abinir para alabado. Glorificado no nome santo. Oh, glória a Deus. Oh, bota digno, bota todo poderoso, Jeová. Bota maravilhoso, oh Deus. Alabança ao Senhor, alabado seja o Senhor. Nós aproveitamos para saludar todos os que estão sintonizando para meio Facebook, YouTube, bom bem virtualmente, aleluia. Caminha com botar, aleluia. Sabe que Deus está cubo. Oh, glória a Deus. Apresenta a boa petição diante de Deus, aleluia. Toma boa posição para aclamar nosso Senhor. Nosso Deus está aqui, não. Ele está aqui, não presente. Ele está escutando a boa oração, alabança ao Senhor. Ele está todo poderoso. Ele é digno de tua glória e honra e alabança. Romanão, vamos seguir alabar a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Toma boa posição para alabar nosso Senhor. Nosso Deus está aqui, não. Alabado seja o Senhor. E não conosco distância. Camina com outra clama, Romanão. Seguir clama, nós Deus está aqui não, ele está aqui não, ele está caminhando com botar, aleluia. Apresenta a boa petição diante de Ele, ele escuta a boa oração, ele está todo poderoso, ele está maravilhoso, ele está digno, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso, ele está digno de tua glória e honra e alabança. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um rato mais, manana, um rato mais, vamos seguir clamando nosso Deus. Alabança ao Senhor, aleluia. Um rato mais, vamos clamar. Oh, alabança. E ameledante, gladicie-lhe, aleluia. Oh, glória a Deus. Grita na Deus, com um grito de alegria. Ele está sendo milagre de movida, aleluia. La coisa, aleluia. Coisa que está sendo, aleluia. Como nós nunca alabado seja o Senhor, aleluia. Deus está aqui não, ele está aqui não, Romanão. Ele está aqui não. Ele está escutando a boa oração, aleluia. Oh, digno, bota mi Deus. Bota digno, bota todo poderoso, bota maravilhoso, Jeová. Bota rei de rei, não, bota Senhor de Senhor, não, oh Deus. Oh, glorifica o mesmo para especial. Glorifica o mesmo, oh Deus de glória. Oh, todo poderoso, bota mi Senhor. Alabança ao Senhor, alabança a Deus, aleluia. Danke, Senhor, danke, meu bom Deus, danke, Senhor Jesus, danke, Senhor, aleluia. Bota todo poderoso, Jeová, bota maravilhoso, oh Deus de glória, grande e maravilhoso é o Senhor. Poderoso bota-me, Senhor, poderoso bota-me, Deus, poderoso bota-me, Deus, poderoso bota-me, Deus, poderoso bota-me, Senhor. Bota digno, grande e maravilhoso é o Senhor, bota maravilhoso, Jeová. Oh, bota rei de rei, não, bota Senhor de Senhor, não. Lumana ban clamar, siga clamar, aleluia. Para Deus ser llenado, para Deus ser tocado, para Deus ser llenado com o poder, aleluia, com o poder santo, aleluia. Está digno, está llenado, está tocando, está llenando, está tocando, está llenando, aleluia. Clama, abre o coração, para receber, aleluia. E llenura de Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus de David, tem misericórdia. No momento aqui, Jeová de glória, nós abrimos dilante, Jeová de glória. Glorifica o mesmo especial. Oh, Deus Todo-Poderoso, Rei de Reina, Senhor de Senhor, aleluia. Oh, glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Lumana ban clama, lagame escutar bobos na voz, aleluia. Clama, abre boca, papia com Deus, aleluia. E te escuta a boa oração. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Oh, merci, mon Dieu, merci. Dire merci. Yamere danki, para te colocar graça. Oh, aleluia. Danki, Senhor. Danki, meu bom Deus, aleluia. Danki, para tu local graça, aleluia. Danki, meu Deus. Danki, me amar, Jeová. Merci, bon Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous. Merci, bon Dieu, pour tout ce qu'on continue à faire dans la vie, nous, bon Dieu. Vous méritez toute gloire, toute louange, toute adoration, c'est pour vous, mon Dieu. Pas que tant que Seigneur, Vous méritez toute louange, toute adoration, c'est pour vous. Bon Dieu fidèle, bon Dieu réel, bon Dieu capable, bon Dieu qui a pouvoir, bon Dieu même qui peut faire miracle, alléluia.
Dans moi béni l'Éternel, que tout ça qui dans moi béni son Seigneur. Dans moi béni l'Éternel, m'pa jamais oublier bien faire yo. lugar santo, al altar. Alabanza al Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Dios de gloria. Mi alma te bendecido, Jehová. Mi alma te bendecido, Dios de gloria. Glorifica por mim, sua especial. Nós te alabamos, Jeová. Nós está quinanga. Nós está masco 12. Nós está masco 13. Para clamar na boa. Alabado seja o Senhor. Rumanan, man clama na nós, Deus, aleluia. Olha, nós está masco 12. Nós está masco 13. Uni. Mesmo sentimento na aleluia. Para clamar na Deus. E te escutamos oração. E te escutar nossa oração. E te tocar. E te genar. E te libertar. E te quebrar cadeira. E te baixar muralha na boa. De nome de Jesus, aleluia. Nosso Deus está precioso, Romana. Nosso Deus está maravilhoso. E está escutando a oração. Papai, como Deus. Não olhe com esse que não abine ainda. Não olhe com esse que está se sentindo bandido. Alabado seja o Senhor. Solamente, será bom, aleluia. Oh, alabado seja o Senhor. Para ter contato direto com nosso Deus, aleluia. Nós mestres de contato direto com nosso Deus, alabado seja o Senhor. Para nos papiar, para nos alabar, para nos chutar, para nos glorificar, aleluia. Para nos alabar, aleluia. E está escutando nossa oração, aleluia. Está nosso amigo especial, alabado seja o Senhor. Danke, Senhor. Danke, meu bom Deus, aleluia. Senhor Jesus, Dio de vida e de misericórdia. A nós aqui, Jeová. Buscamos o rosto, Jeová. Buscamos a presença, oh Deus de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, Tata Santo. Nós queremos a tua presença. Nós humilhamos nós pés diante do Deus de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, Jeová. A nós aqui, Deus de glória. Buscamos a presença, Jeová. Llena-nos um dia mais, Jeová. Llena-nos um dia mais, ainda, Jeová. Vou merecer alabança. Vou merecer adoração, Deus de glória. Aboda digno, Deus Todo-Poderoso. Aboda Todo-Poderoso, aboda maravilhoso, Jeová. Ata nós aqui humildemente. Busca a presença, Jeová. Trata com nós vida, Deus de glória. Quebranta nossa fé, quebranta nosso coração, aleluia. Quebranta nossa vida, Deus de glória, nós precisamos presença. Haz um milagre na alma ainda, Jeová. Haz um milagre na alma ainda, Deus de glória. Sana tu no qual contigo sana. Tu enfermidade não custa mal, tu não custa mal, Jeová. Sana tu enfermidade no nome de Jesus. Amado Deus sanador. Amado Deus libertador, aleluia. Jeová de glória, nós aqui não alabado seja o Senhor. Para alabamos, glorificamos o nome santo, Jeová. Passeate na sagrado, passeate na sagrado. Passeate na sagrado, passeate na sagrado, passeate na sagrado, passeate na sagrado, passeate, aleluia. Toca, oh Deus de glória, toca, aleluia. Libertar, alabado seja o Senhor. Ibrabashaki, bababa. Ibrabashaki, bababa. Ibrabashaki, bababa. Maravilhoso eres, Senhor. Toca nós, Jeová de glória, alma ainda. Cada uma que está aqui não, alabado seja o Senhor. Cada cliente que está aqui não, alabado seja o Senhor. Com tua enfermidade, Jeová de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, um dolor, aleluia. Amado Deus sanador, Deus libertador. Sana completamente a alma ainda. Tua enfermidade na alabança do Senhor. Amado doctor, na Deus de glória. Obra de nossa vida, aleluia. Obra de nosso céu, de nosso sentimento, no Jeová. Quebra a cadeira, não, baixa a mão na boca, em nome de Jesus. Bota todo poderoso, Jeová. Bota maravilhoso, Deus de glória. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te bendecido, Jeová. Bendito sea tu nombre, Padre, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba.
Oh, nos saquinando, Jehová, buscar o cara, Jehová. Oh, dan que batu lo qual como assim. Dan que me dio, dan que Senhor. Dan que tata celestial. Dan que mi rei, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Jehová de glória. Abuda Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Miraliza, Jehová de glória, conta malo, Jehová. Oh, Deus sanador, Deus libertador, Jehová de glória. Enviaré a Deus de glória. Oh, Deus Todo-Poderoso, Jehová de glória, sanarei completamente. Doctor, não, Jehová de glória. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós abrimos diante, Jehová de glória. Nossa, Senhor, que nós temos um doctor, aleluia. Que te liba tu de doctor, não, alabado seja o Senhor. Que da Deus Todo-Poderoso, é um que te sana, é um que te liberta, é um que abre la mão coral, alabado seja o Senhor. É um que alaga, é cego não mirabec, atrobe, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso, é um que te hace paralítico, cana completamente, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso, abuta doctor, aleluia. Abuta mesmo Deus a ela, e para sempre, alabado seja o Senhor. Sana, Deus de glória, toca a liberdade, aleluia, em nome de Jesus. Danke-me, Deus. Danke, Senhor, a sua ciere. Danke-me, Deus, aleluia, nós agradecemos imensamente. Nous nous remercions, alléluia, pour toute bagaille que vous faites, Seigneur, pour tout ça, tout ça, continuer à faire dans la vie, mon Dieu. Vous êtes docteur qui passe tout docteur, alléluia. Vous êtes docteur qui guérit maladie. Vous êtes bon Dieu qui fait miracle, alléluia. Vous êtes bon Dieu qui t'a ouvert la mer rouge là. Oh, vous êtes bon Dieu qui t'a guéri, le monde qui est avec, alléluia, vous t'a fait, ouais. Oh, mon Dieu, vous méritez toute gloire, toute louange, toute adoration, c'est pour vous, mon Dieu. Parce que tant que vous Seigneur Jésus, vous méritez toute louange, vous méritez toute adoration. Mon Dieu, vous fidèle, mon Dieu, réel, mon Dieu, capable, alléluia. Ahora Dios Todo-Poderoso, Dios maravilloso, Dios que está haciendo milagros, alabado sea el Señor. Dios, aleluya, que te toca, Dios que te liberta, alabado sea el Señor. Rumana Maxi que clama, aleluya, grita no Dios con grito de alegría, está tocando, está pasando, está llenando, aleluya. Solamente usted puede abrir el corazón para recibir sanidad, para recibir llenura de Espíritu Santo. Ahora está aqui, Jeová de glória. Nós sabemos que diante de Jeová, humilhamos nós diante de Deus de glória. Amado Deus Salvador, Libertador. Senhor, Jesus que está fazendo milagre. Oh Deus Todo-Poderoso, Jeová de glória. Donde sanidade opera agora aqui no nome de Jesus. Caminhar com botar, aleluia. Nós estamos declarando sanidade de uma vida. De nome de Jesus. Nós estamos declarando com botar sana. Com o poder que Deus ha dado a nós. Nós estamos declarando com botar sana de nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, milagre, pastor, na Jeová. Oh Deus Todo-Poderoso, amor de Deus, sanador, Deus libertador. Oh Deus de glória, sana. Oh, tu queres uma especial, gênero como modelo. Bom chão descende, ele vai subir, aleluia. Nós padrões judgment che. Oh, Deus Todo-Poderoso, tu queres como mão poderoso, Jeová. Oh, sanere completamente, Deus meu. De nome poderoso de Cristo Jesus. Vira sua esposa, é bom, Jeová de glória. Sou o jovem, eu já tata, Jeová de glória. Tu queres, Senhor, que levanta su coração, Jeová. Me volvi beca, não vou piar, Jeová de glória. Para alabar, para clamar, para seguir, buscar a presença, Jeová. Oh Deus de glória, nós que mais e bom presença, mais e bom chão, Jeová de glória. Llena nós, oh Deus de glória. Trata com nós vida, Jeová. Amor Deus, libertador, Jeová. Assim bom, assim um milagre, Jeová. Assim um milagre, assim um milagre. Assim um milagre, Jeová. Amor da glória de reino, Senhor, de Senhor, oh Deus. Miguel mais, humana. Clamar, humana, um rato mais, aleluia. Está escutando a oração, está tocando, está libertando, aleluia.
Mi alma te alaba, Jehová. Nós queremos ir por presença, Jehová. Toca a alma inta, Jehová. Llena a alma inta, Deus de glória. Incrementa nosso ser, nosso sentimento na Jeová, nosso fé, Jeová de glória. Aumenta nosso fé, Jeová. Aumenta nosso fé, Jeová, para seguir para adiante, Jeová. E porta antigo abre de nome de Jesus. E muralha antigo cai de nome poderoso de Cristo Jesus. Nós alabamos o danke, Senhor. Jesus, Filho de David. Jesus, Filho de David. Jesus, Filho de David, tem misericórdia. Ten misericordia, ten misericordia, Jehová de glória. Aleluia. Adá-nos aqui, Jehová. Busca por presença, Jehová. Adá-nos aqui, Deus de glória. Para alabar, Jehová. Clamar, amor, Deus de glória. Danke-me, bom Deus. Danke, Tata Celestial. Danke-me, Grey. Aleluia. Alabanza, alabanza, alabanza al Señor. Alabanza a Dios, aleluya. Aleluya, un grato más, humanán. Un grato más, un grato más, un grato más. Un grato más, un grato más. Dios está precioso, está maravilloso. Está digno, aleluya. Por presencia, oh Dios. Por chão descender para nós, vida, Jehová de glória. Por poder descender para nós, vida, Jehová. Oh, de nome poderoso de Cristo Jesus. Oh, nós precisamos por presença, Jehová. Lumanan clama, aleluia. Gritas na Deus, aleluia. E nós escutamos oração, aleluia. Não queda quieto, Lumanan. Abrimos boca para como Deus, alma inta. Abrimos boca para como Deus, alma inta. E está tocando alma inta. E está llenando alma inta. E está tratando como vida, aleluia. E está digno de tua glória e honra e alabança. Aleluia, papiacune, aleluia. Papiacune, papiacune, papiacune. Yamele danki, se não tem nada de bisa. Yamele danki, aleluia. Yamele danki, danki, meu Deus. Dis merci, vous allez faire. Dis merci, vous allez continuer à faire la vie. Dis merci une fois encore. Dis merci une fois encore, aleluia. Aleluia, aleluia. Yamele danki, yamele danki. Yamele danki, va tout le qual hasi. Yamele danki, va tout le qual hasi qui hasi de notre vida, aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, llena-nos. Espírito Santo de Deus, toca-nos, vida. Espírito Santo de Deus, llena, aleluia. Danke-me, Senhor. Alabança ao Senhor. Alabança ao Senhor, aleluia. Danke-me, Deus, alabança ao Senhor. Maravilhoso o Senhor, lá da nossa aqui, Jeová de glória. Busca por presença, aleluia. Humildemente alabado seja o Senhor. Danke-me, Deus mío, aleluia. Alabança, alabança, alabança ao Senhor. Glória a Deus, nosso Deus está precioso. Nosso Deus está maravilhoso, aleluia. Vamos clamar, vamos seguir clamando, nosso Deus. Aleluia, está aqui não presente. Está aqui não, um grato mais, um grato mais, um grato mais, um grato mais, humano, aleluia. Um grato mais, humano, um grato mais, aleluia, está precioso, está maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Su espíritu está aquí. Quiero construir habitación y vivir junto a ti, Señor, en supremo adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Láganos santa para a humana e alçar o mandelaira una habitación e papiar com Deus. Está aqui não presente. Solamente abre o coração para receber o qual vamos buscar uma ainda. Aquí está mi corazón que te quiere adorar.
cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Adanos aquí Jehová de gloria. Señor, aleluya. Abuda Dios Todopoderoso. Jehová de gloria. Adanos aquí Jehová de gloria. Nossa busca por presencia. Oh Dios, Todopoderoso. Dios maravilloso. Dios que está haciendo milagre, aleluya. Oh Senhor, nós que mais de boa presença, mais de bom chão, Deus de glória. Aboda digno, Deus de glória. Oh Rei de reina, Senhor de Senhor, aleluia. Busca por presença, busca por chão, Deus mío. Llena-nos, aleluia. De nome poderoso de Cristo Jesus. Danke, Senhor, aleluia. Para tu local como assim, para tu local como seguir assim nas vidas, aleluia. De nome poderoso de Cristo Jesus, aleluia. Señor, en supremo adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. Aleluya, a cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Clama, sigue clama. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Danke, Señor. Danke, mi Dios, aleluya. Siempre te amaré, aleluya. Nós temos amor incondicional para o Deus de glória, amor incondicional amado seja o Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, nós estamos mandando danke, Senhor. Danke para tudo qual cubarasi, danke para tudo coisa, Deus meu. Danke, meu bom Deus, aleluia. De nome poderoso de Cristo Jesus, aleluia. Amém. Alabança ao Senhor. Romanan quem vive? E na seu nome?
Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é precioso, nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Está digno de toda glória e honra e alabança, aleluia. Nosso Deus não conhece distância, caminho a cubotar, sabe que Deus está cubo, aleluia. Nós está seguindo a leitura da palavra de Deus, junto com nós, nosso irmão, Verérico para conosco. Deus bendiga mi romana. Quem está viva? Cristo. Da su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Bienvenido en casa del Señor. Aleluya. Si no nos puede abrirnos palabra del Salmo 23. Gloria a Dios. Alabado a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 23, gloria a Dios, aleluya. Mi romana tiene a palavra na mitade e o Espírito Santo, amém. Senhor, tá mi guardador, não te falta de nada, ele não permite poner drume de lugar de erva verde. Este ribabo canta de água nanqueto. Este restaurar minha alma. Este guia-me de caminho na de justiça. Para motivo de seu nome. Mas que me cana de baia de sombra de morto, me não tem medo de maldade. Pois sobre a água tá comigo. Vou bara e vou garoto consolar-me. Vou preparar uma mesa me delante da presença de meu inimigo. Vou ungir minha cabeça com zeta, minha copa está de baixa ovo. Seguramente é bondade e misericórdia lo guiam. Tudo dia na de minha vida. E lo me viva em casa do Senhor para sempre. Aleluia. Yeah. Glória a Deus. Oh Pai Santo, bota grande, bota todo poderoso, Senhor. Oh, dá-me a palavra. Dá-me, Senhor Deus. Aleluia. Oh, prosperar a palavra de nossa vida. Não sei, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus siga bendicionando nosso irmão Verérico para a preciosa leitura da palavra de Deus. Nós estamos seguindo com o seguinte, que está e alabanza junto com nós, nosso irmão Atnot Axi. Aleluia. Glória a Deus. Deus chama irmã. Quem está viva? E nosso nome. Bom dia em casa de Deus. Amém. Nós estamos saludando também cada pessoa que está sintonizando nós, qualquer caminho que botar o meita. Deus chama ricamente. Alabanza a Jesus, abrir o coração para seguir e desfrutar de sua presença ao meita. Basta oração, minha irmã, para nos apresentar a Deus e cantar no momento aqui. Tata celestial, Deus de glória, Rei de reina, Senhor de senhor, nossa continua presença, meu Deus. Nós agradecemos que o Almeida aqui, Padre Santo, para nos botar de boca, Deus meu. Senhor, agora que nós vamos cantar, Padre celestial, me te rogamos, Deus meu, la alabança subiu dilante, Padre celestial, Deus de la glória, por Deus coração, meu Rei, nosso sacrifício, Jeová, agradável, Padre Santo, de nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, da nós vamos cantar, meu irmão. E para mim cantica de himnário, hay poder em Jesus. Glória ao Senhor. Alabanza a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo
poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que venció. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. El poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. 3. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Feliz y salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Feliz y salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Aleluya, gloria al Señor, maravilloso Dios, aleluya. Gloria al Señor. La que nos van a cantar. Y Dios cante que te pisa. Como las aguas del río. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Glorificado sea Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre estoy, ahora que salvo estoy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre estoy, ahora que salvo estoy, ahora siento el poder. Ahora siento el poder. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Même j'avais qu'une rivière, l'erguivine à la mer. Même j'avais qu'une rivière, l'erguivine à la mer.
c'est consacré, bon Dieu rivé, en dedans que moi, c'est consacré, bon Dieu rivé, en dedans que moi, même j'avais qu'un rivière, les rivières dans la mer, même j'avais qu'un rivière, les rivières dans la mer, c'est consacré, bon Dieu rivé, en dedans que moi, c'est consacré, bon Dieu rivé, en dedans que moi, couler à bon Dieu sauvé, couler à moi, sensible, couler à moi, senti pouvoir. Couler à bon Dieu sauvé, couler à moi, sensible, couler à moi, senti pouvoir, ça c'est pouvoir présent, bon Dieu, couler à bon Dieu sauvé, couler à moi, sensible, couler à moi, senti pouvoir, ça c'est pouvoir présent, bon Dieu, couler à bon Dieu sauvé, couler à moi, sensible, couler à moi, senti pouvoir, ça c'est pouvoir présent, bon Dieu, même j'avais qu'un rivière, elle rivière dans la mer, même j'avais qu'un rivière, elle rivière dans la mer, c'est comme ça que bon Dieu rivé, en dedans que moi, c'est comme ça que bon Dieu rivé, en dedans que moi, même j'avais qu'un rivière, elle rivière dans la mer, même j'avais qu'un rivière, elle rivière dans la mer, c'est comme ça que bon Dieu rivé, en dedans que moi, c'est comme ça que bon Dieu rivé, en dedans que moi, couler à bon Dieu sauvé, couler à moi, sensible, couler à moi, senti pouvoir, ça c'est pouvoir présent, bon Dieu, couler à bon Dieu sauvé, couler à moi, sensible, couler à moi, senti pouvoir, ça c'est pouvoir présent, bon Dieu, ahora que siento el poder, ahora 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 siento el poder de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Bendito sea Jehová. Nos va a cantar el 3 de Bisa bajo la sombra. Bendito sea Señor. Alabanza a Jesús. Alabamos a Dios, mi hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Bajo la sombra de Pedro. Aleluya. Bajo la sombra de Pedro. Aleluya. Bendito sea Señor. Aleluya. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Tú la tienes, yo lo tengo. Tú la tienes, yo lo tengo. Espíritu de Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra. Se no era la sombra. Se no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía. Se
era que pero tenía Espíritu de Nazaret, Nazareno, 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 Nazareno. Tú la tienes, yo lo tengo. Tú la tienes, yo lo tengo. Tú la tienes, yo lo tengo. Espíritu de Nazaret, Nazareno, 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 Nazareno. Espíritu de Nazareno, no era la sombra, ni tampoco Pedro, 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 no era la sombra, y no era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía. Sí, era que pero tenía Espíritu de Nazareno, 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 Nazareno. Tú la tienes, yo lo tengo. Tú la tienes, yo lo tengo. Nazareno, 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 Nazareno. Tú la tienes, yo lo tengo. Nazareno, 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 Nazareno. Tú la tienes, yo lo tengo. Tú la tienes, yo lo tengo. Nazareno, Nazareno, Espíritu de Nazareno, no de nada. Ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco, se no era la sombra, se no era la sombra, se no era la sombra, se no era la sombra. Se no era la sombra, se no era la sombra, ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía Espíritu de Nazareno, era que Pedro tenía Espíritu de Nazareno, 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 Nazareno. Adoramos Dios a Omeíta. Alza pomona Omeíta, iglesia. Alza pomona Omeíta. Abrimos boca. Move bolenga, aleluya. Botine, mitambetine. Espíritu de Nazareno. Está pasando Omeíta. Nazareno, Nazareno. Nazareno, 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 Nazareno. Tú la tienes, yo lo tengo. Tú la tienes, yo lo tengo. Nazareno, 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 Nazareno. Nazareno, 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 Nazareno. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Gloria al Señor. Grande tú eres, Padre Santo. Digno de alabanza eres, papá. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande, grande eres, Señor. Grande botamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Gracias, Jehová. Danke, Jehová. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios bendiga mi hermana. Dios le bendiga. Dios bendiga vosna. Abrimos nuestra Biblia en Éxodo 33. Nós abrimos nossa Bíblia em Éxodo 33.
Gloria a Dios. Éxodo 33. Éxodo 33. Tuyas son la gloria y la honra. Tú eres digno de alabanza, Padre Santo. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Éxodo 33. Éxodo 33. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Recordando que hoy también va a salir una sola clase. Está recordando que ahora también un clase para ir para atrás. Creo que la clase de la hermana María Mercera, Y clase de muchachos chiquitos, ¿no? de muchachos, de los niños pequeños. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen, mis hermanos? ¿Tú mi hermana tiene? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Essa essa palavra de Deus em nome de Tata, de Yu e Espírito Santo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de Egipto, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. E agora o Senhor a papia com Moisés. Vai fora aqui nan abo e o pueblo como a saca fora a terra de Egipto. Subi vai na terra kumi ahura na Abraham, Isaac e Jacob bisando. Na bo descendiente nan lomiduna Isaac. Levanta tu mano ahí donde está Alça bom aí nan cabina botar. y pídele al Señor una palabra en esta E pedi mañana. Senhor uma palavra bem mainta. Yo le estoy pidiendo desde hace días una palabra al Señor, Nosso dia me está pedindo Senhor uma palavra. porque el Señor le está hablando a su pueblo. Nosso Senhor está papiando na seu pueblo. Y palabra tras palabra, E palavra tras palavra. mensaje tras mensaje, Mensaje tras de mensaje. vienen en el mismo camino. Está vai de mesma direção. Y Él sigue hablando con su pueblo. E está sigue papel com seu pueblo. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere el Señor con este pueblo? E me estava perguntando a mim, mas que Senhor quer com o pueblo aqui? Así que pídele una palabra en Pues, este día. pedir uma palavra a ver dia aqui. Levanta tu mano y clama. Alça a mão e clama. Y dile al Señor, háblame. E diz Senhor, papel comigo. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Tata Señor. santo, bom tata, minha alma está lavada. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. É onde glória está de vos, Senhor. Tú eres digno de alabanza, papá. Está digno de alabanza, tata. Oh, Padre, en esta mañana, Señor, Tata, ave mainta, Senhor. estamos humillados delante de tu presencia, Padre. Está humillado delante de tua presença, tata. Y necesitamos una palabra tuya, E nós Padre. temos ter uma palavra de vos. Sigue hablando a mi vida, Padre. Sigue papel na minha vida, tata. Sigue hablando a mi vida, Jehová. Sigue papel na minha vida, Jeová. Y trata conmigo, E Señor. trata comigo, Senhor. Trata con este pueblo, Padre mío. Trata com o pueblo aqui, Senhor. Este propósito que tú tienes, Señor, con este O pueblo. propósito que botim para o pueblo aqui, Senhor. Señor, te doy gracias, Padre. Senhor, me está dando Gracias, Señor, en esta mañana, Jehová. Danke, Senhor, para ver mais. Porque sabemos que tú estás aquí, Padre mío. Você não sabe como botar aqui, não, tata. Gracias, Señor, Danke, Senhor. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Deus bendiga você. Se pueden sentar, mis hermanos. Hermana por cinta. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Sean más que bienvenidos hoy a la casa de Dios, mis hermanos. Seja mais que bom menino, venir em casa, Senhor. Gloria a Dios. Tuyas son las glorias y la honra. Si se me van la palabra ahí abajo, Glória a Deus. si se me van la palabra ahí abajo, Se a palavra não está baila gami para abaixo, imagínense aquí arriba. imaginava aqui riba. Gloria a Dios. Yo estaba nervioso ya. Me estava daí nervioso, acaba. Y cuando el hermano Wendy me dice, Ora, hermana, vai está avisando. tiene que subir. Ay, santo, gloria a Dios. Glória a Deus. Las piernas me temblaron. E piana começa a temblar. Y yo le dije, ¿por qué tengo que subir para allá? Disse, pero de como tenho que ir Y arriba. me dijo, el pastor dice que tiene que subir al Aí altar. pastor, pastora manda avisa, passe. Y como estamos hablando de la obediencia, Dor que não está papiando de obediência. tengo que subir aquí E me se subir aqui irão. y predicar aquí E arriba. predicar aqui riba. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre.
Cuando fui a preguntarle a Wendy, Ora mabai puntra hermana Wendy. ahí mismo me llegó la palabra que estamos predicando, En esa palabra que me está predicando ahí llega nami, la obediencia. obediencia. Porque unos momentos antes me había preguntado la hermana Wendy, Pasó un momento para mí que vamos a apuntar Roma Wendy. dame el título de tu mensaje. Roma Wendy apuntrami para dar el título de mi mensaje. Y yo le dije, obediencia. A dice obediencia. No hemos terminado todavía. Ainda no acaba con él. Y entonces vuelve ella y me llama Pues a troveta vuelve a llamar. para decirme que tengo que subir al altar. Avisarme que comecei a subir, vai arriba no altar. Y es la obediencia. E tá obedência. Gloria a Dios. No importa que me tiemblen las piernas, Não tem importar com minha pierna tá tembla. que se me vaya el habla, Com bosta baila gami. que me quede mudo aquí arriba. Com queda muda aqui riba. Pero tengo que obedecer. Pero mim me se obedecer. Amén. Amém. Porque es parte de la obediencia del Señor. Você tá parte de obediência do Senhor. Porque hablamos que tenemos que someternos Nós tá papel de nós tem que someter nos mes. a nuestros líderes, A nos líder não. a nuestro pastor. A nos pastor. Y entonces tenemos que obedecer cuando nos dicen, tienen que hacer esto. Pois nós tem que obedecer. Ora na missa nós tem que fazer. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Sabemos lo que el Señor hizo con Abraham, Nós aqui com Deus assim com Abraham. que lo sacó de aquella tierra Ela saquei fora etera. y fue obediente desde el principio. E estava obediente fora de começamento. Desde que el Señor le habló, Foi hora que o Senhor papia com ele. fue obediente a su palabra. Estava obediente na sua palavra. Él no puso pero. E não bota pero. Señor, pero ¿qué voy a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Senhor, como vai passar? Como vai ser? No, él dijo voy. Ela disse, não, está bem. Él atendió al llamado del Señor. Ela atendendo a chamado do Senhor. Yo me puse a buscar en la Biblia, Eu comecei a buscar na Bíblia, a estudiar para estudar, sobre este tema, la obediencia. tocante o tema aqui de obediência. ¿Cómo tenemos que obedecer al Señor? Como nós temos que obedecer, Senhor. Y la Biblia completa E a Bíblia completo, nos habla está bisa nós, de cómo tenemos que obedecer, como nós mestre obedecer. cómo tenemos que someternos Como nós mestre someter nos mes, a los caminos de Dios. encaminarão de Senhor. Mira cómo son las cosas. Vai com ele sentar. La Biblia, yo me he parado aquí a predicar un mensaje Minha para aqui não predicar mensaje. y tiene 100 y pico de versículos. E tem 100 pico versículo. Hubo un mensaje que prediqué que tenía 300, más que las hojas de la Biblia. Mas tem mais platina de Bíblia. Y tenía más que los libros Mas tem mais book não de la Biblia. de Bíblia. Pero este solamente tiene 25 versículos. Por isso aqui tem 25 versículos só. Pero esos 25 versículos Pero é 25 versículos na de la obediencia tocante obediência. te someten por completo Está sometido completamente a la palabra de Dios. à palavra de Deus. 25 versículos 25 versículos. que si tú lo llevas como tienes que llevarlo, Se você assim de maneira me acertar, vive una vida consagrada a Dios. você vive uma vida consagrada a Deus. Vengo y leo en Éxodo Então, acabou de ler de Éxodo, 33 em capítulo 33. y leímos el primer versículo. Nós lemos o primeiro versículo. El Señor le dice a Moisés, Senhor te avisa a Moisés, levántate, lanta, saca a este pueblo saque o pueblo aqui. y llévalo a la tierra prometida. E van na terra primiti. Condúcelo. Guianan. El Señor ahí no le dice a mi pueblo, Senhor, não te avisa a mi pueblo. porque aquel pueblo, Sobre o pueblo, el Señor en ese momento o Senhor em momento lo hubiera rechazado. a rechazanan. Lo hubiera rechazado el Señor. O Senhor a rechazanan. ¿Por qué? Porque no quería someterse delante de Dios. E como você não quer someter na mesa delante do Senhor. Y no tenía obediencia delante de Dios. Não tem obediência delante de Deus. Y el Señor le dice a Moisés, O Senhor te avisa a Moisés, levántate lanta, y ese pueblo que tú sacaste de Egipto, e o pueblo a saca foi Egipto. llévalo. E banan. Mira cómo dice el 3, el 2. Aqui está avisando a 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al ateo, al fedeseo, al hebeo y al jebuseo. E lo me mandan mi ángel por delante. E lo me
core ku es cananeo, es amoreo, es eteo, es fereceo, es heveo y es jebuseo. a la tierra que fluye leche y miel. Pabai na tierra que tiene leche y miel na abundancia. Pero yo no subiré en medio de ti, Ma amilo no vai mei dibo. porque eres pueblo de dura servir. Pa motivo que bota pueblo cabezura. No sea que te consuma en el camino. Para mí no destruivo na caminda. Cuando tú eres desobediente, Ahora bota desobediente. la desobediencia Es desobediencia. es parte del pecado. Esta parte de picar. Y es un pecado grande. Então picar grande. Porque cuando tú empiezas a desobedecer Mas ahora que vou começar a desobedecer. la palabra de Dios, Desobedecer a palavra de Deus. entonces está en pecado por completo. Eu vou botar de picar completamente. Y aquel pueblo se metió en el pecado. E o pueblo que encara mais de picar. Y el Señor, después que lo hubiera sacado de aquella tierra, E Senhor, depois que ela saca na fora terra, para llevarlo a la tierra prometida, aí vai na terra primiti, lo rechazó. ela rechaçaram. Pero por promesa, Pero dor de promessa, Abraham, que ela hace na Abraham, a Isaac a Isaac y a Jacob, e na Jacob, él dijo, levántate, Moisés, ela avisa Moisés, lanta, mete a aquel pueblo hinca é pueblo, a la tierra prometida. na terra primiti. Gloria a ti, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Pero yo no iré con ese pueblo. Pero amelo no vai com o pueblo. Pero mira la misericordia del Señor, Vai que misericórdia de Senhor. que por la obediencia de aquellos hombres, Dor de obediência de Roma na ei. le dijo, voy a mandar mi ángel contigo Ela avisa mi tamanda mi angel vos andilante. y echaré todo lo que te harían la guerra E lo mi kaba ku turis nang ko bingera contra boso. en el camino. Riba caminda. Por obediencia a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dor de obediência de Abraham, Isaac e Jacob. Lo que le dijo en el futuro, para el futuro, Lo qual que ela avisa nang pa futuro. el Señor no se olvidó. Senhor não lubida sei. El Señor le dijo, Senhor avisa nang. levántate y llévalo. Senhor avisa lanta e hiba nang. No le dijo, lleva a mi pueblo, como siempre le decía. E nós bisa hiba mi pueblo maneira sempre ta bisa. No, Não. le dijo, lleva a aquel pueblo que sacaste de Egipto. Ela bisa hiba e pueblo que abo saca foi Egipto. Por la desobediencia. Dor de nan desobediência. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. El Señor decidió apartarse de aquel pueblo. Senhora decidiu apartar foi de pueblo. Ei. Fue mucho lo que Moisés tuvo que hablar con el Señor Tá roupa que o Senhor me será papo que o Senhor, Moisés me será papo que o Senhor, para que el Señor pueda volver y coger aquel pueblo como su pueblo. para o Senhor poder volver gara, o pueblo é como su pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Tuyas son las glorias y la honra. En lo que estuve buscando, Então tem me estava buscando, encontré qué es obediencia. mas aqui que tá obediência. Obediencia es una actitud responsable de... Sigo leyendo, hermana. A obediência tá uma atitude responsável Responsable de colaboración de colaboração y participación e participação importante importante para las personas. para persona. Es algo importante para nosotros, Algo importante para nós, para obedecer. para obedecer. Algo muy importante. Algo importante. Porque decíamos que la obediencia es parte de la bendición. Nosotros estamos avisando que obediência está trazendo bendição. Vamos a irnos a Samuel 15, 22. Agora nós vamos na Samuel 5:22. Primera de Samuel 15, 22. Promete Samuel 5:22. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Primera de Samuel 15, 22. Promete Samuel 5:22. Y dijo Samuel. E Samuel avisa. Y Samuel dijo, E Samuel avisa. se complace Jehová tanto en los holocaustos
en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Acaso o Senhor tem mes tanto delícia de ofrenda nan queimar e sacrifício nan, que den obedência na voz do Senhor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, obedecer está melhor que o sacrifício. Escuta está melhor que o oferta de carne chubato. El Señor, cuando tú ves que tú obedeces, Agora, boa que está obedecendo. está atento a ti. O Senhor está atento nabo. Y las peticiones tuyas E boa petição não, van rápido. está baileye. Por eso que vemos que hay personas que desde que le piden al Señor, Se nós temos uma pessoa ora não pede Senhor, ahí está. não tem não. Señor, yo necesito Senhor, me tem mester, XR. tal e tal coisa. Ahí está la bendición. Aí não é bendição, tá? ¿Por qué? Porque el Señor está atento. Você diz com o Senhor está atento. Porque tú estás atento a su palabra Você está atento na sua palavra. y eres obediente a la palabra de E Dios. você está obediente na palavra de Deus. No es por amor al arte. Não está diz para amor. No, es porque tú eres obediente a la palabra del Não, Señor. a pessoa está obediente na palavra do Senhor. Es porque tú te sometes a tu líder. A pessoa está sometida ao líder. Es que cuando el pastor da una orden, Você ora pastor tu não ordo. tú la obedeces. Você está obedecer. Tú no tienes que preguntar por qué. Não me este punto de com. No, es que tienes que obedecerla. Não, eu tenho que obedecer. Es que tienes que hacerlo. Eu tenho que fazer. Porque el hombre de Dios, cuando habla una palabra, É o homem de Deus, ora papel, uma palavra. viene de parte de Dios. Está vindo de parte de Deus. Y cuando el hombre de Dios le dice a la iglesia Ora o homem de Deus diz a igreja, lo que tiene que hacer, lo qual ele tem que fazer. es porque él está escudriñando su A palabra pessoa está escudriñando a sua para palavra. poder guiar al pueblo Vai por guia, é pueblo. de acuerdo a los mandatos de Dios. De acordo com o mandato de Deus. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son la gloria y la honra. Alabança a Jesus. Gloria a Dios. La palabra A obediencia palavra obediência se encuentra relacionada con vai relacionar la acción de obedecer. com a ação de obedecer. Es decir, Que me andi? respetar, cumplir, obedecer un mandato Respeitar, cumprir, obedecer mandato de la persona que está al de frente. pessoa que está na cabeça. Gloria a ti, Señor. Nada más no aquí, es donde quiera. Não está solamente aqui não, está En tu tudo caminho. trabajo, Na trabalho, En tu vida diaria, na vida diário, tienes que ser obediente. o mestre está obediente. Es que cambia por completo todo Tu costa cambia completamente. cuando tú eres obediente. Ora, você está obediente. Hay personas que tienen 15 y 20 años en un trabajo. Tem pessoas que têm 5, 20 anos na trabalho. Es posible que son obedientes. É possível pessoa na quizás são obediente. Porque si no habían sido obedientes, Mas se não não estava obediente, lo hubieran votado de ese trabajo. não aqui está não foi de Mira, trabalho. mira donde todo lo que acumula la palabra de obediencia. Tudo o qual é a palavra a obediência está acumular. Es someterte Está someter o mês delante de tu líder diante de o líder. y estar debajo de aquella cabeza. E está balde e cabeça aí. Porque si tú hubieras tenido más educación que esa persona Ou seja, se você tem mais educação que a pessoa aí, y más sabiduría, mais sabedoria, te hubieran puesto a ti. não lo apone abo. Entonces tú no te hubieras tenido que someter, tenías que someterte a Dios. Tipo, não me se someter na G, pero na Deus. ¿Por qué? Porque tú eres obediente De como você está obediente a la palabra de Dios. na palavra de Deus. Pero si no te sometes a quien tú ves, Pero se você não está sometendo, é um que você al que mira. está mirando, É um que você está mirando. ¿cómo crees que te van a poner de cabeza a ti? Como está querendo, não vai pôr abo na cabeça. No, sométete primero Não, someter bom mês promê. al que tú estás mirando, É um que você está mirando. a que el Señor puso É um que o Senhor apone. para que pueda Para assim não por el Señor
Así na Señor entonces por hablar contigo. papia ku abo. Y aquí el líder diga, bueno, a este lo vamos a poner a dirigir El líder tabi senhor não sabe poner aqui dirigir. hasta en el trabajo, este lugar. Hasta na trabalho não tabi sabo essa aqui bom lugar. En la iglesia, este campo blanco. Na igreja não tabi essa aqui campo blanco pabo. Vamos a ponerlo a dirigir este campo blanco. Vamos poner dirigir campo blanco aqui. Entonces, tú tienes que someterte debajo de aquel líder, Pues vamos se someter, vamos body el líder aí. pero también ahora va a tener que someterte debajo del líder supremo, Agora eu tenho que someter, vamos também body el líder supremo. del Señor. E Senhor. Amén. Porque es caminando que vamos, Só tá tiki não está aí, es subiendo. subindo. Y como la obediencia Dor com obediência. trae bendición, Na três bendição. entonces tú vas a empezar a mirar Eu também começar a mirar. cada vez que tú empiezas a someterte. Cada vez eu começar a someter, vamos. Ay, es que lo vemos a diario en nuestra vida diaria. Nós estamos mirando cada dia de nossa vida diário. Que cuando nosotros no nos sometemos, Agora nós não sometemos mês. nos quedemos en el mismo lugar Nós está querendo estancar no mesmo o lugar. vamos para atrás. Off nós está bem atrás. Pero si tú empiezas a ser obediente, Mas se você começar a estar obediente, tú empiezas a escudriñar, vou começar a escudrinhar, empiezas a leer. começar a ler. Y tú dices, pero mira qué sabroso esto. Que bonita essa aqui tá. Y empieza a escalar peldaños, Outra começar a subir trap e vai arriba. a escalar peldaños. Subir trap e vai arriba. Cada vez que haya una vacante Cada vez que tem puesto livre, más alta que la tuya, mais alto que um divo, van a pensar en ti. anda vai pensar riba abo. ¿Por qué? E com? Porque tú eres obediente. Você botar obediente. Porque tú eres obediente. Você botar obediente. Hay personas que duran 10 años, 15 años sentados en una silla Tem pessoas que dura 10, 20 anos riba stoel sentar. y no pasan ni a miembro en plena comunión. E não tá nem passa para virar membro de plena comunhão. Porque dicen, yo me voy a someter, yo vengo y yo escucho la palabra, Então também sim, me também escuta a palavra. pues yo tengo que someterme con ese otro hombre. Pero mi nome se somete a mim mesmo é homem aí. Pero si ese hombre lo pusieron para liderarte, Pero é homem aí não poner para liderabo, para guiarte, para guiabo. tienes que someterte a ese hombre. Bom me se somete, bom mesmo é homem aí. En los trabajos también. Na trabalho também mes coisas. Llegan como para barrer Anda chega como baridor. y duran 20 años barriendo el mismo lugar. Anda dura 20 anos barriendo no mesmo lugar. Le han quitado la decoración al piso. Aqui tem decoração feita de flor. Porque están allí 20 años barriendo el mismo lugar. O sea, não tem 20 anos barriendo no mesmo lugar. Porque no se someten a su líder. O sea, não está sometendo a mesma na líder. Y no pueden cambiarlo de puesto. E assim não por cambiar de posição. Pero si tú eres una persona Pero se botar persona, que te somete desde que llegaste a aquel lugar, como te somete, bom mesmo hora vou chegar no lugar aí. entonces desde que haya una vacante, Fe hora que tem lugar a abrir, entonces tú vas a cambiar. não lo vai cambiar. Ya va un poquito más alto. Botar vai tique mais alto. Si tú limpiabas el piso, Se botar limpia flor, barría el piso bari flor. y hay ya un lugar un poquito más alto, Agora tem lugar tique mais alto. van a pensar en ti. Anda vai pensar de babu. Si se abre un lugar, si allí que estamos orando hace mucho tiempo, Nós também está fazendo oração para o tempo acabar. para Rincón, Para rincão. y se abrió aquel campo blanco, E se é campo branco aí abre, qué maravilloso sería que maravilhoso lo tá. de que nos dijeran a nosotros, Para avisar nós, a cualquiera de nosotros, qualquer de nós, te va a quedar en ese campo blanco. a botar vai encargar com o campo branco aí. Y el Señor está mirando O Senhor está mirando. de que tú eres un hombre que te está sometiendo, Como está homem que está sometendo mês. entonces, y está buscando de Dios. E botar buscando de Deus. Entonces dice el Señor, ahora en ese campo blanco E pensa, agora é campo branco aqui. voy a tratar con él Então vai tratar com ele. para sacarlo a la isla que ellos piensan ir. Passa que mandei isla comigo que vai. ¿Por qué? El sometimiento que tú tienes Dor que é sometimento que botim. delante de Dios Delante de Deus y delante del hombre que está del frente e delante de homem que está na cabeça. y de la palabra del E Señor. de palavra do Senhor. Bendito y alabado sea tu nombre. Glória a Deus. Tuyas son las glorias y la honra. Alabança a Jesus. ¿Cuáles son la característica Qual é a característica não? de la obediencia? De obediência. Bendito eres, Señor. Tuyas son las glorias y la honra.
Grande tú eres. La obediencia A obediência es una actitud é uma atitude responsable. responsável. Aleluia. Glória ao Senhor. De colaboración De colaboração y participación e de participação importante importante. por las buenas relaciones Dor de boa relação y la tarea e é tarefa productiva. produtivo. Es cuando tú empiezas a aplicarlo en tu vida. Agora vou começar a aplicar na minha vida. Viene una actitud diferente. Também uma atitude diferente. Aquel pueblo no se sometía. O povo aí não estava sometendo a mesa. Vio todo lo que hicieron en Egipto. Não há turcos. Todo lo que se hizo allí, todo lo que el Señor hizo para sacarlo. Tudo o qual que o Senhor faz para sacanã. Y desde que el líder E hora que o líder estaba fuera, estava para fora, entonces empezó a hacer lo que ellos querían. ora não começar a fazer o qual não estava aqui. Creo que eran 7 días que tenía Moisés allí arriba. Daqueles 7 dias Moisés estava tendo que subir o monte. Y de una vez dijo, fueron donde Aarón. E me sora não vai ser carão. Hanos dioses Traja Deus tam para que nós. nos guíe. Para guiar nós. Pero tú miraste Pero a mira, que los dioses de aquel lugar que Deus não está tendo lugar aí. no sirvieron para Não nada. serve para nada. Iba a venir a pedir de aquellos dioses. A vou também pedir a trove Deus na ei. Está mirando que el Dios que te llevou hasta allí Você mirando que Deus que vai botar não. abrió la mar A abrir a mão. y pasaste en seco. E vai passar de inteira seco. Y pasan 7 días o 8 días 7, 8 dias tá passa. y viene a pedir otro Dios. E a trove vou também pedir outro Deus. Aleluya, bendito y alabado sea tu nombre. Glória a Deus. Por eso fue que el Señor rechazó a aquel pueblo. Talvez aí Senhora rechazar o povo aí. Porque cuando el hombre de Dios Você ora com o homem de Deus. estaba buscando su presencia, Estava a buscar sua presença. aquel pueblo se humilló delante de otros dioses que no conoció nunca. E povo aí a humilhar na mesa diante outro Deus não nunca não conhece. Y le hizo fiesta, É assim fiesta. celebraciones. Não celebração não. Y el pueblo que lo sacó de aquella servidumbre E o povo que ela saca foi de servidumbre. y lo llevó hasta allí, E ela iba não tem não. porque lo llevaba a una tierra prometida, Passou eta que iba não terra primitiva. no por amor a ellos, No dor de amor para não. porque ellos no tenían sometimiento. Você não estava sometendo a mesa. Aquel pueblo no obedecía, O povo aí não estava a obedecer. sino por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Senão dor de amor para Abraão, Isaac e Jacob. Y ni siquiera tomaron eso en cuenta. Nem sequer não tu me saque na conta. Pasaron unos días, Par de dias passa. no estaba allí, no está aquí el pastor, E pastor não está aqui não. y faltan todas las sillas tan vacías. E tu restou lá estava assim. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son la gloria y la honra. Gloria a Dios. Y se ha venido hablando, E a binta papia. ha venido educando el pueblo. A binta educar o povo. Pasamos una pandemia increíble. Nós passamos por uma pandemia incrível. El Señor nos dio la libertad para congregarnos. Senhor deu-nos liberdade para congregar. Y se nos dieron estudio tras estudio. E aduna-nos estúdio atrás de estúdio. Aparte de lo que se nos hubieran dado A ya. parte de lo qual nós acaba. Bendito eres, Padre. Tuyas son las glorias y la honra. Aleluia. Falta el líder unos días O líder está falta par de dias. y el pueblo no viene. E o povo não está vindo. Aquel pueblo faltó Moisés 2 o 3 días O povo de Moisés falta 2, 3 dias. y quería otro Dios. E já nada que outro Deus. Aleluya. Glória a Deus, aleluia. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Maravilloso eres, Señor. Y por eso el Señor le dijo a Moisés, Pois aí, Senhor, avisa Moisés. levántate, Lanta, saca a ese pueblo saca o povo. y llévalo allá donde yo dije que lo llevaran. E van a caminar me permitir Y que mi ángel irá contigo delante. E mi ángel vai você dilante. No le dijo como siempre le decía, E não avisa maneira sempre ele y te avisa. yo iré en el medio del pueblo. E lo vai meio de pueblo. No, mi ángel irá contigo. Ele avisa não, mi ángel lo vai você dilante. Porque no sea No, para não estar assim, né?
que yo consuma esse pueblo en el camino. Como destruir o pueblo na caminda. Mire el amor que le tenía a Moisés Porque amor com Moisés está tem para Moisés. y cómo se recordaba de aquella persona que se sometieron delante de él. E com ela recordei a persona não a someter na mesa diante de Deus. Porque él lo mentó allí. Então, ela menciona o nome não. Él se recordó Ela acorda de Abraham, de Abraham, como cuando se recordó de que iba a destruir a Sodoma. maneira ora ela acorda que estava destruir Sodoma. ¿Cómo le voy a esconder esto a Abraham? Como estava esconder isso aqui para meu amigo Abraham, A mi amigo. meu amigo. Bendito y alabado sea tu nombre. Es que tenemos que someternos Nós temos que someter-nos mesmos. para poder llegar a la obediencia. Nós podemos chegar na obediência. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Bendito y gloria a alabado Dios. sea tu nombre. Gloria a Dios. Alabanza, Del 34, Y de Éxodo 34, Éxodo 34, el capítulo 9, versículo 9. el versículo 9. Versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de duro servir. E ele avisa, se agora me está a graça de vista, ó Senhor, me está rogado, laga Senhor vai junto conosco, apesar que o pueblo está assim na cabeçura. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. E abo perdonar-nos iniquidade e nos pecar, e toma-nos como bomes herencia. Aquel pueblo O pueblo é que el Señor hubiera escogido o Senhor a escolhe, por su desobediencia, do ordenando desobediência, lo hubiera rechazado. ela rechaçaram. Si Moisés Se Moisés no se somete con el Señor, não sometesse o mês do Senhor, porque siempre se necesita un hombre de Dios. nós sempre temos que ter homem de Deus. Donde quiera se necesita un hombre de Dios. Glória a Deus. Donde quiera se necesita un hombre de Dios Camina que temos que ter homem de Deus. para poder cambiar. Mas tem homem de Deus por cambiar o Donde assunto. quiera que tú llegues, Camina que vou chegar, date a conocer como un hombre de Dios. laga bom mês vou reconhecer como homem de Deus. Y humíllate delante de los E humilhar bom ojos del mês delante Señor. o honra do Senhor. En tu trabajo, Na bom trabalho, donde quiera que esté, camina que botar. cambia la historia. Cambia a história. Cambia por completo la historia. Cambia a história completo. Y empieza allí a predicar la palabra. E começa a ir predicando a Y palavra. empieza a buscar de Dios como Moisés lo E hizo. começa a buscar de Deus de maneira Moisés hace. Moisés, yo sé que se paró en aquel momento Moisés me sacou ela para no momento ei. y dijo, tengo que someterme. Ela avisa me tenho que someter a mim Tengo mesmo. que humillarme delante de Dios. Tenho que humilhar a mim mesmo delante de Deus. Y Moisés subió al monte de Moisés nuevo. subir vai ser a trobe. Mira, el Señor le dijo, trae la piedra O Senhor avisa trazer pedra. para escribir de nuevo mi mandamiento. Mas que bebe mandamento a trobe. Pero Moisés subió preparado. Pero Moisés a subir preparar. Ahora voy a conquistar al Señor de nuevo. Vamos vai conquistar o Senhor de novo. Porque fue que el Señor dijo que lo rechazaba aquel pueblo. O Senhor avisa que ela rechaça o pueblo. Y subió al monte. Ela subir vai ser. Pero empezó a humillarse delante de los ojos del Ela Señor. começa a humilhar-se mesmo delante do Eso es lo que Senhor. tenemos que hacer por este pueblo. Isso aí nós temos que fazer para o pueblo aqui. Por Bonaire, Aboneiro. donde quiera que lleguemos. Uma ceia que nos chega. Por nuestro trabajo, Na nosso trabalho. por nuestro vecino. Para nos vizinhos. Cambia la historia Cambia a história. por completo. Completamente. Moisés subió a aquel lugar, Moisés a subir vai arriba. pero empezó a hablar con el Señor. Ela começa a papiar com o Senhor. Empezó a decirle al Señor Ela começa a avisar Senhor. que perdonara a aquel pueblo. Vai perdonar o pueblo. Mírate lo que cuando llegó Moisés, Te camina, wakte na una le Moisés dijo, llega. Señor, quiero ver tu Ela gloria. avisa Senhor, me que mirabo glória. Quiero Me que mirarte. mirabo. Aleluya.
Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Yo quiero mirarte, Señor. Ni que mirabo, Señor. Yo quiero verte, Padre mío. Ni que mirabo, Tata. Que nos registra la palabra Palavra está registrando-nos. que Moisés hablaba con el Señor como hablamos nosotros. Moisés estava a papel com o Senhor, maneira não está papel. Boca a boca. Boca com boca com boca. Porque aquel hombre era obediente a la palabra de O Dios. Senhor está obediente na palavra de Y Deus. empezó a hablar con el Señor en aquel lugar. O Senhor começou a papel com ele. Moisés empezó a hablar con el Señor en aquel lugar. Moisés começou a papel com o Senhor em lugar aí. Cuando Moisés se encontró Agora, como Moisés aí assumir que le hubiera agradado al Señor, ele agradar ao Senhor, ¿qué le dijo? que ele avisa. Coge de nuevo este pueblo como heredad tuya. Toma o povo que atrove como heredad. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Cuando nos sometemos delante de Dios, Agora, quando nós sometemos diante de Deus, entonces podemos pedirle al Señor. agora nós temos que contra Senhor. Podemos pedirle al Señor. Nós por pedir, Senhor. Porque ya sabemos que el Señor no escucha. Nós não sai ora em si que o Senhor está escutando. Pero mientras tanto no somos obedientes al Señor. Tanto nós não estamos obedientes ao Senhor. No le pida al Señor. Nós não está pedindo, Senhor. ¿Para qué le va a pedir al Señor? De como está pedindo, Senhor. Y con todo eso le pedimos a Dios. E toca assim nós está pedindo, Senhor. Y creemos que tienen que contestarnos. E nós está querendo que tem que contestar-nos. Pero cabezón, tú eres obediente delante de Dios. Pero a cabeça grande, vos está obediente ao Senhor. Tu obediencia, Vos obediência. ¿cómo está delante del Señor? Com está delante do Senhor. Y quiere que te contesten tus peticiones. E vos que parar Deus contestar vos peticiones. El Señor tiene mucha misericordia. Senhor te roupe misericórdia. Pero tú tienes que ser obediente también. Pero a vos também ser obediente. Cuando Moisés se encontró que hubiera agradado al Señor, Agora Moisés a reparar que ele agradar ao Senhor. allí en aquel lugar, Em aquele lugar aí. entonces le dijo: Eu ele avisei. Señor, toma este pueblo de Senhor, nuevo. tu meu pueblo que atrove. Señor, toma Bonaire de nuevo. Senhor, tu maboneiro atrove. Yo sé que tú lo rechazaste, Me saco aba rechacei. pero tómalo de nuevo. Glória a Deus. Tu Tómalo de nuevo. me atrove. Amém. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluia. Porque tenemos que someternos delante de Dios. Nós temos que someter-nos delante de Tenemos Deus. que ser obedientes. Nós temos que ser obediente. Moisés sabía que aquel pueblo no iba a ser obediente. Moisés estava a saco do pueblo e ele não está obediente. Moisés lo sabía. Moisés estava a saco. Pero era el trabajo de Moisés. Pero estava a trabalho de Moisés. Y el Señor puso a Moisés Moisés, o Senhor pone Moisés como cabeza de aquel pueblo, como cabeça de pueblo. como puso el pastor como cabeza de esta iglesia, Quando ela pone pastor como cabeça de pueblo aqui, para que interceda por la iglesia. para interceder para a igreja. El pastor sabe que habemos muchos de nosotros O Senhor saca o roupa de nós. que somos cabezones, 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 Pastor saca o roupa de nós, está cabeça duro. pero muy duro. Pero roupa duro. Pero Él sigue intercediendo por Ele nosotros. está seguindo interceder para nós. Él sigue orando por nosotros. Ele está seguindo clama para nós. Enfermo, Malo, sano, sano. como quiera, Él sigue humillado delante de los ojos de Dios Como se está seguindo, está humilhar dos homens delante de Deus. por este pueblo. Para o pueblo aqui. Y desde que Él no ve uno de nosotros aquí sentado, Agora que mira onde nós aqui não sentar. de una vez nos manda un mensaje. Que nós não está aqui não sentar, está mandando mensagem. Porque, ¿qué te pasó, mi hijo? O que passa com o meu? ¿Está malo? Você malo? ¿Qué tiene? Que botim? Porque Él está delante de Dios Você está delante de Deus, clamando por ti. clamando Pablo. Así fue Moisés por aquel pueblo. Assim Moisés estava para o pueblo aí. Aquel pueblo, Moisés sabía que no se iba a someter. Moisés está saco na lo não vai Que someter tarde o temprano iba a hacer lo mismo. na lo volve ver assim mes Porque él coisas. le dijo al Señor, Você le avisa Senhor. tú sabes que es un pueblo de dura servidumbre, Você saco ante um pueblo cabeçura, de duro servir. de cabeçura, Pero no nos abandones, Señor. pero não abandonar ao Senhor. Yo me voy a someter por ese pueblo. Então vai someter mim mesmo para o pueblo aí. Bendito tú eres, tuyas son las glorias y la honra. Gloria a Dios. Éxodo 24:7. Éxodo 24:7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Éxodo 24:7. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó
a oído del pueblo, el cual dijo, haremos toda la cosa que Jehová ha dicho y obedeceremos. Anto él acoge el buque de alianza y alece para el pueblo tende y nan avisa. Todo lo que el Señor avisa nos lo hace y nos lo está obedecido. ¿Qué fue lo que tomó? ¿Qué que la toma? La Biblia. El Bible. Tomó la La Biblia toma el Bible. para hablar con el pueblo, Papá con el pueblo. para que obedezca la palabra de Dios. Para poder obedecer palabra de Dios. Tenemos que obedecer esta palabra. Nos tiene que obedecer la palabra aquí. Haremos todo lo que Él diga Nos lo hace tú lo que avisa. y obedeceremos. Y nos lo obedece. Tiene que tener obediencia. Como se tiene obediencia. No tomó un libro hecho por ahí Y no cualquiera acuerda cualquier buque y banda. que lo escribió el hermano Robin o el hermano Kuruman Robi escrevi o Fruman. Juni o Polanco que no sabe ni siquiera escribir. Aleluya. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. No, tomó la No, ella Biblia. toma el Bible. Tomó la Ella Biblia. fue el Bible. ¿Para qué? Para que te someta. Aqui com para someter bom mês. Es con esa palabra que el Señor nos habla. Tá com a palavra aqui Deus está papel conosco. Con la Meio Biblia. de Bible. Y nos someteremos. E nos lo someter. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo es que el Señor tiene que hablarnos? Com o Senhor tem com o papel conosco. Oh, gloria a Dios. Alabança a Jesus. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Josué, Josué. Josué 24, Josué 24. 24. 24. Josué 24, 24. Josué 24. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Estoy en Jueces, me fui muy lejos. Josué 24, 24. Josué Gloria a 24. Dios. 24. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Tú eres digno de alabanza. Y el pueblo respondió E o pueblo avisa. a Josué, Ele avisa Josué. a Jehová nuestro Dios servimos y a su voz obedeceremos. Nos lo Aleluya. sirve, Señor, nos Dios, y nos lo obedece. Cuando el su voz. pueblo dice eso, Quando o pueblo avisa isso aqui, el Señor dice, yes, o Senhor te avisa, yes. amén. Amém. Eso es lo que el Señor quiere. Isso aqui é o qual o Senhor quer. Que nosotros brotemos por nuestra Para boca. nós sacar fora de nossa boca. Que lo tengamos en nuestro corazón. Para nós ter de nosso Lo coração. llevemos a nuestra mente. Para nós receber na nossa mente. Y lo hablemos. Para nós papier. Gloria a Dios. Es que vengamos donde nuestro líder. Glória a Deus. Que vengamos donde nuestro Para nós líder. vir cerca nosso líder. Donde nuestro pastor. Cerca nosso pastor. Y decirle, me voy a someter. E você dizer, pastor, me vai someter. Desde hoy en adelante. Foi já para diante. Voy a cambiar, Você vai pastor. cambiar, pastor. Voy a obedecer la palabra. Você vai obedecer a palavra. Porque cuando tú obedeces a Ahora la como- palabra del pastor, Ora que eu vou obedecer na palavra de pastor. está obedeciendo a Jesucristo. Outra vez obedecendo a Jesus Cristo. Porque esa es la cabeza de la iglesia, el pastor. Você, pastor, tem a cabeça de igreja. Y la cabeza del pastor E a cabeça de pastor es Jesucristo. está Jesus Cristo. Gloria a ti, Señor, bendito y alabado Gloria sea a tu Dios. nombre. Voy a obedecer la palabra de Dios. Me vai obedecer a palavra de Deus. Le dijo el pueblo a Josué. O povo avisa Josué. Qué bonito fue aquel día. Que bonito dia Itabatá. Qué fiesta hubo. Que fiesta Tabatim. Qué alegría más grande Que alegria mais grande. hubo en aquel momento. Tá tinha momento ei. Cuando el pueblo dijo aquella O palabra. povo avisa a palavra aqui. Bendito eres, Señor. Jeremías
35, Jeremías 35, Jeremías 35, 14. Jeremías 35, 14. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios, tuyas son las glorias y la honra. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Reque, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obediencia al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Jonadab, hombre de Recap, a ordenar su hombre para no beber vinha, e o mandamento aqui a ordo obedecer. Te dia chawe nang no a beber vinha, para sobra nang ta obedecer o mandamento de nantata, ma ami a papia cuboso vez tras vez, toch boso no a obedecer-me. Desde el principio el Señor ha hablado con nosotros. Por el comienzo el Señor está papia conosco. El Señor tomó un ejemplo con aquella persona. O Senhor tomou exemplo com a persona aqui. Y le dijo, mira como aquel padre Ele avisou com a tata, le dijo a sus hijos, avisa su yunang, no tomen vino. para não beber vinha, Y no lo hicieron nunca. e não hacía ele nunca mais. Pero yo he hablado con ustedes desde el principio Pero me está papia com você, fora de começamento, y no me han escuchado. você não está escutando-me. No me escuchan. Você não está escutando-me. Día tras día el Señor viene hablando a esta iglesia. Cada dia tras dia, Deus está papeando na igreja aqui. El Señor tiene un propósito grande con esta O Senhor tem iglesia. propósito grande com a igreja aqui. Grande. Grande. Escúchalo. Escuta bom. El Señor tiene un propósito grande. O Senhor tem propósito grande. Porque no habla. Você está papia conosco. Él quiere que nos sometamos. É que é para nós someter-nos mesmos. El Señor tiene un propósito grande con esta O iglesia. Senhor tem propósito grande com a igreja aqui. No es cualquier cosa. Então, qualquer coisa. Es un propósito grande que el Señor tiene. Então, propósito grande o Senhor tem. Porque tenemos un hombre de Dios Nós temos homem de Deus que está delante de la presencia del Señor. que está na presença do Senhor. Que todos nosotros lo vemos. Nós turta mire. Y viene de acuerdo a la palabra. Está papel de acordo com a palavra. Y no habla la palabra según están escritas. E está papel na nossa palavra segundo está escrito. No nos pone un baile aquí cualquiera. Está pondo bailamento que não concutar. Para que podamos entretenernos allí No nos- en la silla. Não nos por entreter-nos me sentar em um stool. Ni nos viene con cuento barato. E não está bem com conta não barata com No, nós. nos da la palabra de Dios de acuerdo como está. Não, está dando a nossa palavra de Deus maneira está escrito. Y con unción. E com chão. Y todo el que el Señor trae aquí E delante tu ressonar com o Senhor trouxe aqui delante. hace lo mismo. Está assim minhas coisas. Habla con el pueblo. Está papel com o pueblo. Entonces el propósito que Dios tiene con este pueblo, Esse é o propósito que Deus tem com o pueblo aqui. con esta A iglesia, igreja aqui. es grande. Está grande. Solamente tenemos que obedecer y someternos Solamente nos- delante de los ojos del Señor. Solamente nós temos que obedecer, someter-nos mesmos delante do Senhor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Amém. Yo le decía al Señor, Me estava a Senhor. muéstrame, Padre mío, Mostrar-me, tata. muéstrame lo que tengo que cambiar. Mostrar-me que como tenho que cambiar. Porque yo quiero estar delante de tu Você presencia. me quer estar delante da presença. Yo quiero hablar contigo Me quer boca a papiar boca, com- cara a cara. Cara a cara. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Grande tú eres, Señor. Yo quiero más de Dios. Me quer mais de Deus. Yo quiero más del Señor. Me quer mais de Senhor. Yo no me conformo con lo que he recibido. Não está conformado a mim mesmo qual como No, yo creo que hay algo más. Não, me está querendo que eu tenha Yo mais. creo que hay mucho más. Me está querendo que eu tenha roupa mais.
Y por eso quiero someterme delante de Dios. Dessa aí que someter-me mais delante de Deus. Mira, yo le he venido diciendo al Señor Me tá bem, Senhor. que si yo tengo que dejar todo el trabajo, Se eu tenho que largar tudo coisa, trabalho, Él va a saber Ele o sabe. cómo va a mantenerme. Como ele vai manter. Pero lo voy a hacer porque quiero agradarle a Dios. Trabalha assim, pastor, me quer agradar a Deus. Quiero agradarle al Me Señor. quer agradar ao Senhor. No quiero servirle a hombre. Me não quer servir gente. Quiero servirle a Dios. Me quer servir Deus. Y seguir sometido debajo la cabeza que el Señor puso. E seguir estar sometido delante da cabeça que Deus Bendito y apõe. alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Alabança a Jesus. Jeremías 42, 6. Jeremias 42, 6. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Tuyas son las glorias y la honra. Glória a Deus. Que no cese la alabanza en tu boca. Lá a alabança barra. Oye lo que dice aquí la palabra. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, vuestro Dios nos vaya bien. Seja que está agradável ou desagradável, nós lo obedecer a voz do Senhor, nosso Deus, cerca quem de nós está mandado, para vai nos bom hora nós obedecer a voz de nosso Senhor Deus. No pregunte, cabezón. Não puntra cabeção. Obedece a la palabra de Dios. Obedecer a palavra de Deus. No pregunte. Não puntra. No pregunte, te manda aquí Não la puntra, palabra. a palavra está mandando. Obedece a la palabra de Dios. Obedecer a palavra de Sea Deus. bueno, sea malo. Seja bom ou malo. Obedece a la palabra de Dios. Obedecer a palavra de Deus. Para que te vaya bien, Pa dice por vai la bom. palabra. É palavra da Bíblia. Aleluya. Glória a Deus. Para que te vaya bien. Para por vai bom. Bendito eres, Padre Santo. Es que el Señor no te va a mandar a hacer nada malo. Senhor não está para mandar assim nada malo. Obedece a la palabra. Obedece a la palabra. Obedecer a palavra. Para que tú veas cómo todo va a cambiar. Para com turcos lo cambia. Todo por completo. Turcos completamente. Sea bueno, sea malo, dice la palabra de Dios. Seja bom ou malo, a palavra de Deus No lo está estoy diciendo yo. está avisando. Su palabra es que lo está É diciendo. sua palavra está avisando. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Obedece a la palabra de Dios. Obedecer a palavra de Deus. Quiere decir ser obediente. Sei que manda estar obediente. Es para que tú veas que la obediencia trae bendición. Para boa com obediência está trazendo bendição. Lo hemos leído en la palabra Você lê essa palavra de toda manera, de maneira, con todos los significados. com tua unificação. Pero la obediencia Pero é obediência trae bendición al hombre. está trazendo bendição para ele. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Por eso es que quiero cada día estar más sometido delante de Dios. Sabe se me que está cada dia mais sometido diante de Deus. Porque yo sé que cada día Você me saco cada que dia. me someta un poquito más, Com me someter tique mais. mi vida va a ser diferente. Mi vida lo está mais diferente. Cada día mi vida va a ser diferente. Cada dia mi vida lo está diferente. Amén. Amém. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Es algo maravilloso Está algo maravilhoso. cuando tú empiezas a caminar delante de los ojos del Señor. Agora vou começar a caminhar delante De do Senhor. acuerdo a su palabra. De acordo na sua palavra. De acuerdo a su palabra. De acordo na sua palavra. Porque hay muchas personas que andan por ahí diciendo que están caminando. So tinha opinião tá bisaku nanta. Yo estoy caminando delante de los ojos del Está Señor. caminhando delante do Yo Senhor. soy cristiano. Eu sou cristiano. Pero no te somete. Não te somete, pero não te somete na mesa. No te somete. No te somete. Não te somete. Y anda por ahí como chivo sin lei. Não tá na maneira cabrito sem lei. Diciendo que son cristianos, Bisaku não tá que cristiano. son evangelistas, Não tá evangelista. que son apóstoles Não tá apóstolo. y no son ni miembros de una iglesia. E não tá nem membro de uma Oye, igreja. no son ni miembros de una Não iglesia. tá nem sequer membro de uma igreja. Y se hacen llamar apóstol, E não tá chamando a mesa apóstolo. se hacen llamar evangelista, Não tá chamando a mesa evangelista. profeta. Profeta. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre.
Un día me encontré con un tal profeta y apóstol. Um dia mais, a mim mesmo encontrar com Ese apóstolo tenía, profeta. ese tenía unos cuantos rangos. Não sabe quanto rango é Y assim. le pregunté que qué iglesia E me pertenecía. apontei com a igreja botabai. Me dijo, no, el Señor me llamó. Ele disse a mim, não, a Así. senhora llamame. Pero dime a qué iglesia te congrega. Pero bisami na qual igreja O, botabai. o en qué congregación tú eres el pastor. Of de qual congregação a botar Y no pastor. supo E decirme. não está aqui para Y bisami. yo dije, este no es ni miembro de una iglesia. Sabe, mas você sabe que não tá nem membro de Y se dice igreja. llamar al apóstol. Ele está chamando sobre essa apóstolo. Ay, gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. No sabe cuánto pesa esa Eu palabra. não sei quanto peso é palavra que tem. Gloria a ti, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. El Señor nos llama a que nos O sometamos. Senhor está chamando nós para someter. El Señor no te llamó O Senhor não é chamado para servirle como tú quieras. para servir de maneira aboque. No, el Señor te llamó para servirle como Él quiere. O Senhor é chamado que para le servir de sirva. maneira que é para abo servir. Te había dejado en el mundo. Lá sacava o mundo. A mí me hubiera dejado allí en la iglesia católica. Se ele olhagamos da igreja católica. A mí me hubiera dejado allí en aquel lugar. Se ele olhagamos no lugar aí. Me hubiera dejado. Se ele olhagamos. Porque allí yo supuestamente le servía. Aí não supostamente me está servir. Tenía como 3 o 4 novias allí mismo. Glória a Deus. Me tem 3, 4 frei aí não. Sí, y salía a beber todos los fines de semana. Me dá salir beber tu fim de semana. Y siempre tenía mi trago de whisky. Eu sempre me dá ter Para la gripe. para gripe. y mi misma mamá me decía, cuando te den un trago, cuando te da mal la gripe, bébetelo o busca un par de trago y tómatelo. Mi mamá também sabe beber par de shot. Ella misma me introducía a seguir la desobediencia. E mesmo também sabe para seguir desobediência. Pero el Señor me sacó de allí Senhora, sacar-me fedinan. para obedecerle, Para obedecer. para cambiar mi vida. Para cambiar minha vida. Amén. Porque cuando tú le obedeces, So, ora que vou obedecer. es de bendición para ti y para la otra persona. Bota de bendição para você e para outra pessoa. Para los que te rodean. Isso não está rondibo. Para los que están a tu alrededor. Isso não está rondibo. Para los que están contigo. Isso não está cubo. Tú eres de bendición. Bota de bendição para não. Porque ya tú empiezas a cambiar tu vida. Você já vai começar a cambiar a vida. A cambiar tu manera de ser. Cambiar a maneira de estar. Gloria a Dios. Con esta termino. Isso aqui me está terminar. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Faltan muchos versículos, pero el tiempo ha caminado bastante. Tem falta versículo, versículo, pero Y tempo abai. voy a terminar con este versículo. Mira Primera de ahí. Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Mi irmã tiene. Primera de Pedro 1:2. Con esta termino. Isso aqui me está terminar. Gloria a Dios. Elegido según la presencia de Dios. Primera de Pedro 1:2. Segundo o conhecimento prévio de Deus. Padre en santificación del Espíritu para obediencia y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicado. Segundo o conhecimento prévio de Deus, Tata, para meio de obra de santificação do Espírito, para você por obedecer Jesucristo e guardar o resprengo com seu sangue. Graça e paz seja com você em abundância. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Este es un versículo Então, isso aqui tem versículo. que si nosotros lo apreciamos y nos lo llevamos a nuestra vida Se nós apreciamos e vemos de acordo na nossa vida, y vivimos según ese versículo, viva segundo o versículo aqui, nuestra vida por completo va a cambiar. nossa vida completo lo cambia. Oye lo que dice, Escucha aqui que te avisa. elegido según la presencia
de Dios. Elegí según la presencia de Dios. Elegido según la presencia de Dios. Según la presencia de Dios. Gloria a ti, Señor. En santificación de espíritu para la obediencia. Para meio de obra de santificação, dor de espírito. ¿Para qué? Para la obediencia. Para a obediência. Es que eso es lo principal en el cristiano. Isso aqui é o mais principal da vida de cristiano. En el É hombre. rende. Ser obediente. De estar obediente. Ponte de pie, mis hermanos. Lanta para, meu irmão. Vamos a ponerlo de pies. Vamos Gloria a lanta para. Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Vamos a someternos. Glória a Deus. Vamos a ser obedientes Háganos estar obediente. para que nuestra vida cambie. Para nos vida por cambia. Para que el Señor cumpla el propósito que tiene con nosotros. Para o Senhor cumprir o propósito que tem para nós. Este versículo bíblico, O versículo bíblico aqui. léelo, Lê. léelo. Lê. Cada vez que tú quieras cambiar un poquito más, Cada vez como que cambia um tique mais. lee este versículo bíblico. Lê esse versículo aqui. Óyeme, es algo tremendo, algo precioso. Escúchame, algo tremendo, algo bonita. Tú fuiste tomado por Bawaro el Señor. tomado do Senhor. Tú fuiste elegido por Dios. Bawaro escorrido do Senhor. Tú fuiste elegido por el Señor. Bawaro escorrido Por do la Senhor. presencia de Dios. Por a presença de Deus. Tú no fuiste, yo no fui elegido por cualquier cosa, Não era escorrido de qualquer coisa. por cualquier gente. De qualquer gente. Yo te dije que si no el Señor me hubiera dejado allí. Eu pensava, o Senhor lo alagame e Mi não. papá me dijo, ¿por qué tú no le buscas aquí donde yo estoy? Mi tata pensava, como tá buscando aqui na caminha Porque yo le dije que yo no lo hubiera encontrado allí en aquel Só me disse, lugar. nana lo mino hanye. Pero aquí encontré a Jesucristo. Pero aqui na hanye Jesucristo. El Señor me eligió con su presencia, Senhora, escorre-me com sua presença. por lo cual tengo que obedecer. Lo qual Tengo que obedecer a la palabra de Dios. pensei, me tenho que obedecer a palavra de Tengo que Deus. Me someterme. tenho que someter-me mesmo. Bendito y alabado sea tu nombre. Levanta tu mano ahí donde está Essa bomba na caminha botar. y dale gracias al Señor. E do nadanque da Senhor. Dile gracias, Señor, por tu palabra. Nadanque da Senhor para Voy boa a palavra. obedecer tu palabra, Vai Jehová. obedecer boa palavra, Senhor. Oh, gracias, Padre Santo. Danke, tata. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Glória a Deus. Grande tú eres, Señor. Tu palabra, Padre mío, tu palabra, Boa Jehová. palavra, tata. Boa Voy a palavra. ser obediente a tu palabra, Eu me vai estar Padre. obediente na boa palavra, Voy a tata. obedecer cada día, Me Señor. também obedecer cada dia, Si Senhor. alguien quiere pasar al altar, puede pasar libremente. Se uma pessoa quer passar altar, passa livremente. Venga al altar, venga al altar. Vem no altar. Que aquí está el Señor. O Senhor está aqui, não. Oh, gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Pasa, hermano, al altar. Passa no altar, No Romano. te detenga, ven al Não detenha altar. começo, vem no altar. Y humíllate delante de Dios. Humilhar começo diante de Deus. Oh, bendito tú eres, Padre. Oh, gloria a Dios. Adorad al Cordero Santo. Adorad al Sumo Rey. Adorad al Cordero Santo. Adorad a Jesús. Adorad al Cordero Santo. Adorad al Sumo Rey. Pasa al altar, hermano. Ven al altar, ven al altar. Vem no altar. Gloria a Dios. Ven al altar, ven a buscar la presencia de Jehová. Vim buscar a presença de Jeová. Oh, gloria a Dios. Adorad a Jesús y vuestras manos alzad, invocando adorar y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo.
Dios, aleluya. Nos está aprovechando también para saludar a todas las personas que están en sintonía. Ahora me junta junto con nosotros. Aquí en Bonaire. Por Venezuela, nos tiene Reni Andrade. Dios le bendiga ricamente. Por Holanda, nos tiene Thais Benche. Dios bendiga ricamente. Desde Ecuador tenemos a Paulina Tocumbe. Diana García, aquí en Bonaire. Y nuestro hermano Anusha Anthony allá en St. Martin. Diana García también avísanos. Aleluya, gloria a Dios. Se está mandando saludo para la iglesia. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada persona que está en sintonía. Ahora me junta junto con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Levanta tu mano un momento más. Hasta un momento más. Señor Padre Santo, dale gracias al Yo le Señor. danke, Señor. Señor, te doy gracias, Se Padre. está también dando una boda. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida, Danke, Jehová. Señor, por su papá pena mi vida. Señor, mira lo que han pasado al altar, Tata, Padre. mira, si no han pasado al altar. Señor, Padre mío, glorifícate en ello, Glorifica Jehová. por mí este en Jehová. Oh, Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra, papá. Glorifícate, Padre Santo, glorifícate en mi vida. Glorifica por mí Cada este día mi- más, Señor. Cada día más, Señor. Oh, gloria a Dios. Alabanza, Jesús. Gracias, Jehová. Gracias. Danke, Señor. Y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Aleluya. Alzamos mano meita, mi hermana. Alza tus manos esta mañana. Adoramos a Dios, salve meita un rato. Adora a tu Dios en su momento. Nos Dios merece honra y Nuestro gloria. Dios merece honra y gloria. Nos Dios merece alabanza. Nuestro Dios merece alabanza. Llama a Dios danke a meita. Dele gracias a Dios en esta Por su mañana. palabra un viaje más. Por su palabra una vez más. Nos Dios te estima nos iglesia. Nuestro Dios nos ama, iglesia. Dios te estima su iglesia. Dios ama su iglesia. Que se cada día para ver con nos. Por eso nos habla cada día. Uma maneira diferente. De una manera A diferente. meita, ya mere danke para su palabra. En esta mañana dele gracias Danke, por su Senhor, por palabra. palavra. Gracias, Señor, por tu palabra. Prospera por palavra, Jehová. Prospera tu palabra, De cada Jehová. coração, Deus En mío. cada corazón, oh Dios. Ayuda a cada de nós, Senhor. Ayuda a cada uno de Para nosotros. nós obedecer, meu Deus. Para obedecerte, oh Para nós Dios. obedecer isso não para pôr dilante, Para Senhor. obedecer a los que pusiste Para nós obedecer enfrente. pastor e líder na Para Jehová. obedecer al pastor y a los Tu líderes, és Señor. não para pôr dilante, Los que Jehová. usted puso al frente, E vou Señor. palavra, Senhor. Tu palabra, Señor. Danke, meu Deus, sobre a Gracias, mais. Señor, una vez más. Danke, Senhor Jesus. Gracias, Señor Jesús. Alabança ao Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Deus bendiga meu irmão. Dios bendiga a mis hermanos. Deus bendiga meu irmão. Dios bendiga a mis Quem está hermanos. viva? ¿Quién vive? E na seu nome. Y a su nombre. Não Deus está precioso. Nuestro Dios es precioso. Não Deus está maravilhoso. Nuestro Amém. Dios es maravilloso. Viaja mais a meita. Ela Deus abole para conosco trobe. Una vez más Dios nos habló otra vez, Recordar-nos trobe de obediência e sometimento. recordándonos de obediencia y de sometimiento. Alabança a Jesus. Vamos por citar um rato. Amém. Mis hermanos se pueden sentar. Glória a Jesus. Maravilhoso Senhor. Nós temos visitante a meita. Tenemos una visitante en esta mañana. Amém. Seu nome está Gislaine. Gislaine Dantus. Amém. Amém. Vous levez camper, s'il vous plaît. Amém. Quando eu me bombina a meita. ¿Cuánta viste bombini a mainta? Amém. Glória a Jesus. Pues, irmão aqui, irmão Gislaine, tá irmã de hermana Elna. Es hermana de la hermana Elna. Amém. Amém. Nós estamos despedidos de tudo isso que está sintonizado a meita. Nos ha despedido de todo el ciudadano que está en sintonía a mainta. Nós te invitamos
Le invitamos para botar junto conosco a noite 6 horas. para estar esta noche con nosotros a las 6. Deus abençoe você ricamente. Dios le bendiga ricamente. Amém? Ocupa el lugar como un día maduramos en mi corazón, pavo por dirigir. Vivo un día especial, nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida. Y un vida de dolor